too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you'll get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. Memo akwaba ede ebatu ma GHS so ekes kapa enimidi na Ghana wahala jumedie na ebre asose ye de ebebe somu wo ye fidie kese yi so dan da ye kan se suru nipa na jai saman esanse nipa wonyawa wo beye okuku seku ye kase nipa hu ye hu a onipa odwen hu a wonte eye asie se de eye emrane ene nano ekono ni adwen nipa enya ni tirimupa nipa susu edefa wo mu enua ho wodwe ho krampa wonte eye ase we nyina na maye bo nkaya na se maye hunu se che na chese nyame maye no ba a enisa na enede arowosema ababeto eye mapono eso eye sem abrante wa bi eku ono ankasa ni nua ni nyina eye sika chese wo mu ente wo mu ase wo mu enam ba ko ye driver ena ba ku eye mate no nti chese sika menti me mu ase misunderstand the course ewo sikachemu no ama enede chese wokun eye ni nua be ma won ankasa nyese ne chese ni nua bi ananse enye bi abeka so ne ma me nua bi ba wonu ankasa ni nua chese oni ni fi ma me ba ko papa ba ko watimi ekunu edi afri atiasefo asasi eso a se wode chopa ena esa posifo se bonsam anase bibi ena share no ma ne ye enuti wo mu hu ne mobo na wo mu fa ne mfum so enche no na ebusuafo na yebo era ensem no emu no abrante anidin ede Roland Norte na nedechis wonu ankasa wakuni nua ne din de Adams Norte na ate de medi kan ye no enam se suku education anko amfa ambwa womu enam yesika na eni efie mu nim se de busua bi wo ono mu aye den enye free SHS aba anka obu on kwampa secondary school kran ke be ye den se wo betimi akọ ebiem na sa enuanu mienu Roland ene Adams yi sika ho sem ntino suku wo mo ntimi anko bi enti wo mo ye o madwen se eni e de o betimi aye de aboa wo mo ehunu wo mo ebeye de aboa wo mo hu enti wo kopa eye ovan awon di chichi eye kai trotro yi ebi na Roland yi wono eye driver na ne yo ni nua wono so eye Adams no wono na mate achese wo pai wo station krono okojina wono ma wono ne pai na wasanso agigi eye sika na according to Roland no wo chiremu a bi wo wono mu a wo mo benya passengers enyoma beko okay enso sika ni nua Adams de be ma no na enso ato akoso abeya kasakasa no nkoliba na wotwaso na sana eno na dako die womo etu kan nipa baba befro a chese womo se we die ene de wo senka selsi enkosoro ene de nka wo sisikai yenya no bum then so ni nua Adams enkofa sikai emfa embra na chese sika wode ema no no esu a enye sika chese esombo na se eso eni enti eno na ma no ebe ni nua no question se adai na sikaye enso ananse sikaye yemu ano because ene de nka nipa wo mo fa kai ene wo mo achese nyinya wo mo wonche kwampo de nka wo senke emuso emenga se ne po de sales aye de akoso ama yenya extra money wo enche adai na fe de ye target kwampo no ye ntimi enyam na ne nua no so notorious say chick answers na wo de ema no na eno na sada no de ankoye amfa ama Roland achese wo ye na adwen se wo busa ne ensem na koye akasa ema ne tam edua aboba sorry wo fa aboba eto ye ede ebo ni nua Adams no ano ne kine wo to anananom wo ensie edom abrache se wo modi no kokopie mu ewa ayaresa be na chese ni nua no wawu enesem na Roland ede na no disem eto edua ne say na wo kan wo say
always I question him about why the money is not enough. And since he is notorious, he always give me cheeky answers. So one day we had enough, but the money was too small. And I questioned my brother and it turned into fight. I found myself holding a big stone and I threw at Adams, his head. And unfortunately, he died. According to the doctors, he is completely dead. You know how money is. Without it, you can't live. And it wasn't my fault. Please let me go. Wait, and so much as bra apostle for answer so ni more e would dia would no what then some to jana say when he say sika die abo sika eni wo ho a yemu na say bi wo ho so a ebu eba wo enti sika die ye nipa na say like moja wo mo enum ana say wo mo hu hia e wo mai because wuntimi nsore anopa engo kogina wo bi chaos anim say me pe milk me pe milo me pe nido me pe bread me pe we abra wunkute sika ye beka me nyina ede ama o say enam say we driver ni enam say we Ghana ni enti no JFA ekọ abosika ehu ehia yie enti sika yi eno na ne ntokwa agese akasa eba ya we hu de ye ya agese otimi fam aboba kese eto edebo eye ni nue ya agese adoctor for SHS wo gukura enesa enu nti wo mu ne mobo na wo mfa eye ne funso enche no eye sa sika ya na amasa arewosem yi asie na wode ne nsam atu edwa ewe na positive eno kwampo eye enough say watimi akeka won nsem we nchira ntino na eno ntino yenya wo saade bi obi kasem say obi funju bakuma yemfum enye den enwa say unua no wo ma wo chiki answer sika enso a eno nche say ene no enko into a year argument ne wonko ne ba to the extent say betimi ama wo boafum atam eye abubasa wo de ebo no enti watimi enya sa akokodro no enko na flat as for sa so dem emra enso wo mayi mu a edi dwumati mra no ene wu ebedi ne nyonyonyo na ebusiafo wo hwe eye abante Roland ne somo di etu edwa enam eye kwa wokuni nua Adams ya enu nti enam sika wunti se sika enu hu a wonya bema sika enu hu a wontimi endru badwamu ana wanu endru badwamu na enu nti wayini nua efri wono no yemfa yeso bonu emo sika se sika no enema ne kuni nua nti enkokochi sika ana emra no ni endi na esede esem na ede nkran na ekoso a ebusia enu nti ebema eye entokwa entawantawa ebetimi aba anuano montem all because of eye sika because wunua enya eye de susu wanya nti nkamfonso ben na ewo eye ehum na aye metifo wo mu etwoba ya wo mu etie no hu enu nso ka hu edi enu nti ena masa enoma we nyina ekoso eye anam abusuan se de wo de wonsam etie no fa bra otuma GH comment section esum wetie abranti inanu mu asem na nsem a waka wo hu ne se enya boapayo enu nti yemfa nche no ana emra no ni ndi se ne ebe ya nani ebeda eye no hu esum Fabra Tuma GH comment section like the videos not share all the social media platform so meaning at the classic that's the name you share.